Hey guys, welcome back to my new video. Mentak sing aku abane tu epi ba na do kanda bije do nreus tang ai kumto umlong roban play game na mar kan don ka update jong ka free fire te lada pi sngo ba kane ka channel kaya rap epi please like ba subscribe kane ka channel klem dap slam tung ni pe ke video. Pas kane pas ru lawan te ini pej kan don ayu kan penkela ayu hang ne ha mentak singi anda kala dep update kene kiting update kene ka por update kan ru kandai pej kandai stang do nreus stang to te mentangin pej kiting kala ne te kene number kene banangkong kan poi ka gon thamai hang ne ka bukatang ka maten keneru ka long kum ka MP40 hi ka SMG hi te kan long ka gon chan hi short range to te pa arpat kan don ka jing change ha ka UMP bat ka XM8 kin increase ka reload speed jang ki ka XM8 bat ka UMP kan kham speed ban reload bat ka balai ni uthiwa kan increase ya ke ability jong thiwa ban masau ke lone wolf mode ru kan van biang te ngasong tuna riban la kai ko lone wolf lada don player tanga masala kai be lone wolf don lone wolf mode te kumno pa ba te ba sanpat kan van ka nuclear ke pamon andala dep heroid kan van sak ngam tibra ki khot kumno re andala dep heroid kan poi kata de suka grandmaster hakarang mod te kaban ru pan kan aya umakar umak ban lap hang no dan enemy ban kham jam ban war ki enemy kham suk ban war ki enemy te iba bon aptang jong phi ki bakli balai kam long roban play game bon aptang jong phi ki bom patti pret te ta daw sna kini video ngam snara nam ta ki bala tip te tang kani video ba mentak singi kam long roban play game te second part ha next